Sane mangkin tincapang titiang ring parikrama Wimbekara selantur nyane. Inggih punika Wimbekara busana adat Kepura. Wimbekara puniki kemeletin antuk saka truna pinaka duta suang-suang Banjar ring desa Belaga. Majaring pamilat Wimbekara busana adat Kepura mangda mapupul ring ungkur panggung pinih rien. Majaring panureksa sanes sampun kejudi mangda malinggih ring genah sanes sampun kecumawisan. Inggih sana mangkin onek titiang pemilat Wimbekara busana adat Kepura nomor undi siki. Cokordo Agung Krisna Pertama Yoga lan Nimade Ariska Santi pinaka duta seketruna Dharma Susila Banjar pas dalam Belega. Majaring nomor undi siki indik galalan genah durusang. Tong 3 kali itu. Dua menit lebih. Punika diwawu tatikesan pamilat nomor undi siki. Sane mangkin kelanturang antuk pamilat nomor undi kali. Pande Bagus Wirawan lan Luhmade Krista Diaviona.
Pinaka Duta Seketruna Dian Kencana, Banjar Selat Belega. Majeng ring nomor undi kali, Inde Galah lan Genah Durusan. Kelanturan untuk pemilat nomor undi 3 inggih punika I Gusti Putu Wahyu Dana Arsana lan Putu Nopi Pramadita Putri pinaka Duta Seketruna Astakarya Banjar Belega Kanginan. Majering nomor undi 3 Inde Galah lan Genah Durusan.
kelanturang untuk pemilet nomor undi papat. I Gusti Ngurah Agung Anda Widyadinata lan I Gusti Ayu Agung Trisna Widyari Pinaka Duta Seketruna Abdi Karya Banjar Kebon Kaja Belege. Majeng ring nomor undi papat Indek Galah lan Genah Durusang. Kelanturang untuk pemilat nomor undi 5 inggih punika Ikadek Mayana Aditya Putra lan Nikomang Ayu Eca Putri Pinaka Duta Seketruna Dharma Kanti Banjar Kebon Kelot Belega. Majaring nomor undi 5 ini galalan genah durusang.
Kelanturang untuk pemilet nomor undi 6. Komang Bagas Ari Satria Dinata lan ni Komang Anggi Anastasia. Pina kedute Seketruna Sri Dharma Putra Banjar Jasri Blege. Majeng ring nomor undi 6 indek galah lan genah durusan.